Ko na analang ko na kanyi ko wow choro rong sa macay kop na korean kop na speaker and legislature song ko mong labalabakan ng kanyang siya momot sa government o John Pompeo sa kacawan mo ko kupuran ko song na sa kulmacay roman ranmot ngay sa Nicolas maban kacawan kanilay ko kupurakan hautakan sa kulmacay roman ranmot Hoyat aralaban sa kulmacay roman ranmot kayo hempasataran mo ay US nan mo inapesan kacawan parok mo matalanim Number yay sa klain sa Rosilo, Korea sa kulmacay ran masanlangan mo Pompeo. Rome sang kolonya mo Pompeo. Kacawan na natira Rome makasalita hempasataran mo US nan mo inapesan hempasataran kantor kacawan Pacok kan kubur, hen wasala balabis pa nan markian mo matalanim, isanan kanan mo matalanim, dekat matalanim, o iray labalab caikan nan kalian siya kan mo matalanim. Nan uyakan tatako chan pasadar pacawan kasaleta memia sawas hen krantyo sam. Government and US may pacakan ambassadors fund for cultural preservation, may pacpacok ni Chalargalo puen sawasa Banyan Culture Site Research Management lagun bacawan ewang FSM Historic Preservation puen sawasa pali Banyan UNESCO World Heritage Site nan matal nan way matalanim me kasalapa kan percita nan karya ketriya sakeo nan tatawakan epanawaj Nan markian mo matalanim coach kitar lang tomare pon ambassador kantor ye nan ne ispal match when kosamo ambassador mana chang wen matalanim o wen Pompeo o kain saklan sapal macay roman ranwo che ran masalang ng Pompeo chilay silisa kriya katriya isa Ulay kami minipich niya, points tayo kulaktuwa, minit silisa po nung nimensam, ungalangan kami minipich, point tuwa kulak silo, minit limaysak tuwa mo rin sawa, so ulay, kami minipich silo, point jisu, kulak isa kayo, minit silisa walo ni sauchik. Ranwa chang kami minang tungan paliyata, mo palinasa ni nate isak, lalisak limang, Ilok lekan paina kami minipich limau dan wano pan tabokin yang aku marmarakan kacau o pan kak miyang ngelenay sapon. Ni sau cikan ran wacang kami minantungan paliyapa mo palimasa ni natay sa lelay sa limau. Ilok lekan paina kami minipich limau dan wano pan tabokin o bilpan kak miyang marmarakan kacau. Ni alam dan ni sau cikan ni alam Hang kami minantungan paliyay o palimasa ni natin limau lalaysap. Ilog likod tayo na kami minipich limau dan wano. Tawakan niya nga kumarmarakan kacau o bilkak niya ngalan sapan. Wan lang namuran na niya miminitikari wali sa kuso. Wan lang namuran may isang ranwat miminitikari isa limau. Wan sa songan kacau namuratan ng raya na warya isak tayo. Mimin ni insis sa rapuan siya isak walo. Wan sa songan kacau memoratan ng sampung watch mimin ni insis isupon wala isak isu. Tuan pegang sang kacpin kulakono minit pa isak wano ni sauchuk. O pang prong salang kacpin kulakono minit siya isak ni may isang andaka. Main ko yay nacakan autakan sa kulmacay rongan ranwat kalanganan kupuran koros o pasalila. Ang